Slendi je malo turističko mesto koje se nalazi na jugozapadu Goza, drugom po veličinu Malteškom ostrvu. Ovo ribarsko selo i zaliv okružen visokim klifovima privlači turiste tokom cele godine. Toranj izgrađen u 17. veku koji se izdiže na vrhu visokih klifova daje poseban šarm ovome mestu. Grad je okružen zelenilom koje pruža mogućnost za dugačke šetnje, a u netaknutom zelenilu se nalazi raznovrsna flora i fauna. Poznate su brojne retke vrste kao što su galebovi, malteški slatkovodni rak i nacionalna biljka Vindet il Bahar. Grad je verovatno dobio ime po reči Xelandon, koja je bila neka vrsta vizantijskog broda koji je verovatno koristio ovu luku. Glavna crkva je posvećena Bogorodici Karmelskoj, čiji se praznik slavi u drugoj polovini avgusta i kao što je običaj na svim proslavama Malti, događaj okuplja bendove, ulice su ukrašene, tu je naravno i nezaobilazni vatromet, a posebno za ovu proslavu je tradicionalna igra đostra gde se takmičari bore za trofej pričučen za masni štab postavljen kao daska na ivici vode. Iako je Xlandi poznat po svojoj plaži, u tom području pronađene su i grobnice koje datiraju iz punsko-vizantijskog vremena. Rimljani su koristili luku Xlandi jer su ih litice štitile od jakih vetrova. U zalivu se nalazi greben koji izazivao mnoge brodolome, ostavljajući brojne rimske amfore na morskom dnu. Sama luka je okružena visokim klifovima u koje se sliva kišnica iz okolnih sela i zaliva. Ovo je jedno od retkih mesta gde živi čuveni malteški slatkovni rak. Ranije je zaliv Xlandi bio peščana plaža, ali usled prirodnih procesa ili uticaja samih ljudi, zaliv je sada šljunčan. Ovo ne umanjuje njegovu popularnost i prevlađuju ovde plivanje, sunčanje i ronjenje kao aktivnosti. Toranj je, koji na ulazu u samu luku je izgradio veliki majstor vitezova templara 1650. godine sa namerom da odbije napade pirata. I ova kula je bila važna i vreme Velike Britanije jer je bila jedina odbrambena građevina na ovom području. Karolinina pećina je mesto koje treba obavezno posetiti. Do nje se može doći stepenicama. Karolina je bila bogata gospođa iz Rabata koja je osnovala sestrinstvo Augustijanki i poklonila im svoju zemlju uključujući ovu pećinu. I sestre su ovu pećinu koristile kao skrovište kad su god išle na kupanje kako ih drugi ljudi iz zalivu ne bi ih vidjeli. Mesto je jako autentično i mi smo se vrlo prijatno osjećali u njemu. Ovde se nalazi nekoliko restorana gde možete uživati u domaćoj hrani. U svakom slučaju preporučujemo ovo mesto i do njega se stiže autobusom iz centra, iz glavnog grada Goza, Viktorije, ali ukoliko ste u dobroj kondiciji, nekih 40 minuta je sasvim dovoljno da i peške dođete do ovoga mesta. Ovde vidite početak stepenica koje vode do Karoline pećine. Nije preterano teško, potrebno biti ipak malo oprezan prilikom penjanja, pogotovo prilikom spuštanja, međutim zaista vredi spustiti se do pećine jer je prizor nestvaran i mislim da čak ni ovaj video ne može da adekvatno prezentuje lepotu tog predela.
Ćao.